Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi tena. Ninashukuru sana na kusema ni asante. Kuna ombi moja katika Biblia huwa ninaomba. Na ninatumai ukilizikiza unalijua pengine, na kama ulijui utajua leo. Natumai kila mmoja atakuwa anaomba ombi kama hili. Inapatikana katika kitabu cha Zaburi 51 usome 10. Psalms chapter 51 verse 10. Inasema hivi: E Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala roho wako mtakatifu usiniondolee. Ni ombi kila mwanadamu anafaa kuomba, kwamba muumba wewe ambaye mimi kwa sababu nina roho mbaya ya chuki na wivu na tamaa na kiburi, roho ya wizi, roho ya kichawi ndani yangu, roho ya vita, niumbie roho safi, roho tulivu, ili nisiondoke katika nyayo zako au maelekeo yako. Ni ombi kila mwanadamu anafaa kuomba, kuwa Mungu hatuumbie roho safi, atubadilishe tuwe na moyo mzuri, tuwe watu wanaojali wenzao, wako tayari kusaidiana na wenzao, kuleta suluhisho mahali taharuki iko. Ni ombi langu, na ningependa liwe ombi la kila mmoja anayenitazama na kunisikiliza. Amani ya Kristo iwe nanyi, na ninatumai maandiko haya yanatufunza kitu. Yesu anawapenda sana, na anakungoja wewe ubadilike, umurudie. Kurudi kwa Yesu hakuna gharama. Usidanganywe kulipa ndio urudi kwa Yesu. Unahitaji kurudi na roho yako, umwambie, nielekeze jinsi ya kwenda, nifundishe, nitume, nipange. Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi.